ai o te vai tu ngai le si vai nga le mai fia tele le por observa foi le mai vai nga le pu enga le atole ola le tala tu le vanga le atu wa famno mo wa pa me lo kapo me la kapero me vanga le muso le o Palemia kapo ngaka vai me kape me nga I think ole o kala le Palemia nga fa me puaka kape pa ye que habla con ye perforinga ele o fie Palemia kapo ngaka mai e kara fe nga ye que y el musul le merema al Palemia langa ele fa peora cosa Palemia se circula fongole lenga kapo ngaka la lo nga lenga kapo ngaka e que auye ele o se me kara fe nga son kapo la Palemia so se me la veria banga nga o fonga o soli Palemia skula fongo banga nga o local Palemia banga o rest Palemia kemi nga lo kapui ala o ele lo Palemia ilanka vale fado o kapui o le malia io fika to mititila te fatula utalo wa peia le atalea o to miti ingwa tunia peia o ia foi le matu foi le tau la vea mai nga ukaringa oi ile sistemi foi le na la tu etuli mai male mota samo foi le o le headquarters ale fast o fa sole vatule ile media tu no foi le ngana la poia kaia o te lo tonu wa le nganga la tu to mititila e alu foi le e fa mai ke se mea e stir se mea ia mai ai se fa makalanga pe sasi mai ai o sa do le poki ole ai kia la le alu le kiki le o tunia le ami e po ia ka menti le alu fa ia le foi na alu po ele ato o to lupe i tengo el palota o le foi le na la tu e si mai o ma o official le o le mota sa mo e kel o langa skai la le alu fa mana tua mai o lena la pata ia le fionga le Palemia aua ko ke vakua skai foi le fa perkangia fa paparazzi aua to te vatua le skai le nga o skai le Mafaufau o skai fa le Mafaufau le nga o skai le nga ku u fafo lena tulanga mai ai fa le tonu foi le ya Princess Diana tulanga fa pena le fai foi le ele longa se me sa va vadi au VIPs foi Hollywood emole o Samoa e iai ona whainga whaavae o anga nuu matumanga ele ma whai nga so nga le Mafaufau o laula tala le ya tau le neivanga o le afia fitu no whafunga mai le tunu a e o lo ele kulanga le a e lave e se si o kadinga tuno au ke vave momo e leo e oi ia e tu le matatali ne me o yo lo mutu wala mate ele o fa pe o ma saitinga ngi violence ai lenga o mana la pata iatu e o lava fo i le chores na mai fo fa dinga fa pe alangi tu langa e ai tatou tu manga no manga i fanua e lima tai nai tatou nga luenga ele avakua ya ka ko le mele o le paparazzi po lo skai fa le Mafaufau le o lo la ku kami ku nga ku lo ko o le ando le tanga te fa le ta o va tu fa fonga mai le tu e te aru emo ai so ia te au a fai fo ila e o ngi me yo ala fau ma pole ai lo ma o e se skula ki po se sia o tai ma lipstick la fa io da yo le upomoni ale na e ona e malielia ile me o ia we or ko inga skai ngai fai o to si la foi la o isi cameraman e to te vai tu le mere tu po mai Venezuela ma Iran ma e o so tu mar camera ai pa ko la vere le camera yo na la mata ia le na le taka tala patale le alu fai na po ngata ia la observa o fa le o me asiaka o la policy Palemia lan ka la ngolo nga au le sa fa le ko ai ko la ka po ka fa pele ai se ma fuanga paparazzi le o e ma fuanga ringo le na tonu e ma fuanga le ile ai o ka pu le ba Palemia po se fa le ko pe ke o po Palemia mercabale te vi folo nata sila le u ma ya Samoa mai kau le ya le kiki le po fe foi ni poto ngai ai ai tau le ona folinga le na wa vatulunga o le au la hiki ngai
lea solo na watu la ia fa data inga wa to inga me fa penei and that spirit of the moment e ile me emotional kanga ka ke wa ika mau mese pala vale e fia ke la ka mai mentilia e sa we halu roa fa article fa headlines lo fa data inga wa pala vale mai le Palemia ia nga vai ko inga me ia anga va ngonga ke pa mai fa vala mai ka pe me nga vai le usa ro fa headlines mai le tatu vai tatu ye so e alu sa ili fa la velave o so aku se siku e alu sa ili masei e fa nga ile tu langa fa pu e ta wala excuse ale wa o le media o sa mo e ke le media e usir e ke saula fa ile skating ngai la sa me fa ile ko nga skating la va ile tu e o nga la ngai sa we fa usir o lo what tu sa mo ma e la tu fai ile le tau malo vale la ikikile lo winga na la detala tu wa ila singa me ala fa ya o le me la ngai ya e mali le ai le po mongi awala nei va vel to fitu si mai wa assault wa kamala o mai rofa mai the security, the prime minister's police or bodyguard assaulted one of my ko fa le finger upu assaulted ai le role li pistikira mau ala fa wa ka foi le bodyguard fa ko foi mo si le si e Palemia wa ele kaunga ko pa me kaunga limba ya kai ko ma Palemia vai la uri ia na tonu wa o ke ko ko pa me sa ko pa o me ka vale me fa pe na tonu ko ma mai ya la po ya ka ma ba ngale o ngi la ka se si o me le Palemia me fa ko la po ka a vese la ko me po ko wa ma do vela tamana e tu mai e ma ro tu lima foi dele io alu so lima ka ela uri nga Nena, ele vai betar de fazer. Se vai não foi é um ar carco. E ele na todo lava. Mas tu ainda vai, tu ainda tu lá galera. Ya, tu puto ainda faz news fa pia. Wa fare tu lá lima. La tator malologa. Foi mai. Fa felo ele tatou malo. Ole fionga ya to filau te vanga te vanga ya ilungo le tatou prokalami si e mai tatou te foi mai ai manrewa ki ka ko foi mai manrewa me se for tatou community na reporti o me o lo tupu il tatou community fa fela ya ile fionga ya to filau pe mai ya tatou malolo